Hon yn mynd i fod yn gystadleuaeth beryg o ran y bencampwriaeth yn dwi. Safon eithriadol yma. Bydd lot o ddefed gryf iawn fan hyn. Yn enwedig y ddwy mas sy'n gyntaf ac yn ail ar y foment. Ddim lot rhwng y ddoi yno. Da ni'n gweud taw trwch blew yw fe. Os hynny. Edrycha, wrth bod Adrian yn trin a thrafod nhw, sdim lot o lan i weld na mewn wel yn galed iawn. Nagos, lot ar y cwart ar ôl yna. Ar hyn o bryd fel mae'n sefyll, Charles Shearling, swydd Charollais sydd yn y safle cyntaf. A wedyn, Ben Amflet o Aberhonddu yn yr ail safle. Ti'n gweld y newid nhw? So fi'n gwybod, dwi'n meddwl, falle bod e wedi gwneud i benderfyniad yn barod, ond... Yn sicr, mae Adrian yn gwybod be mae moyn. Odi. A fedrwn i dim lot rhwng y ddoi yma. Mae fe'n anodd dweud. Gen i weld. Yni. Charles Shearling, swydd Charollais wedi ennill y bencampwriaeth nôl yn 2018. O, dwi'n mynd i wneud e. Mae'n chi cofio mae'r Ingrams yn drydydd fan hyn, Dafad gryf arall. Maen nhw'n gwerthu rhyw 900,000 o hyrdod bob blwyddyn. O, dyn, bob la. Chwarae teg, lot o waith fyna, se? O, ydy. Mae'n adnabyddus am gynnyrchu wyn a defed a hyrdod o bob math. Wel, wneud Taxels, Suffolk, a'r Charlotte, bob beth. Fe nellon nhw prif pencampwriaeth y Texels, ddoi. A fe wnaethon nhw'n dda iawn wedyn yn y Suffolks. Maen nhw'n gwybod sut troi nhw mas. O, maen nhw'n newid! Munud olaf! Adrian yn cadw ni ar flaenau seddau fan hyn. Ben Amflet y gyntaf nawr o Aberhonddu. Mae'n ddafad ffantastig. Siwt gymaint o steil, y croen dyn, cwart ar ôl, llawn iawn, mi'n dda ar ei drad. Ben Amflet i weld fyna yn hapus iawn gyda'r penderfyniad yn amlwg. Waw, am ffordd o'n neud e fe. Drian o Charles Shearling, oedd hwnna ddim yn beth eis iddo fe, ond o'n neud dydd Ben Amflet yn amlwg. Ddafad ffantastig. Gweles i'n dod mewn rhyw fflach ar ni, yn union beth mae Adrian yn mynd amdano heddiw. Diolch yn fawr iawn i ti, Tom. Wel. You held us so well until now. Trying my best. How did that feel? I should take some molding. She's strong. She's a strong you. No, it's good, isn't it? Brilliant. Chuffed a bit. Not so good for Charles, possibly, but awesome for you. No, I had to work for it, mine. Took a lot of work to get her there, but chuffed a bit. She looked stylish there. Thank you. Yeah, cheers. No, she is a powerful ewe, isn't she? Yeah. She showed herself well when she's loose, but brilliant. What's so special about this ewe? I don't know, she got it all, isn't she, a bit? She got a bit of character, she's power, you know. She's solid as well, isn't she handles like steel, she's brilliant. She could stand out from the start, to be honest, but... She could be dangerous later on. Let's hope so, innit? Keep holding her tight. Yeah, I have to, won't I? Good luck. Cheers, thank you. Cheers.